Zamislite jedan boks meč na kojem jedan od dva takmičara od samog ulaska u ring drži gard. Postoje dve opcije. Jedna opcija je da je i on svestan, a i njegov trener, da je dosta slabiji od protivnika i da je to jedini način da pretekne, što bi rekli, kroz ovaj boks meč. A drugi način je, ili ti druga opcija, je da je i on svestan da je dobar, a i njegov trener takođe, i onda taktiziraju i imaju neku svoju taktiku kako će da izmore protivnika ili da dobiju svoju šansu, kako će da nokautira svog protivnika. Sada, razmislite vi sami, ako ste gledali utakmicu Bodo Glimt Crvena zvezda, šta je od te dve stvari Milojevićeva taktika. Vi gledate podcast Fudbal više od igre i mi vas molimo za like i subscribe, to puno znači svim youtuberima, pa eto i nama. Pričamo o meču Crvena zvezda Bodo Glimt ili ti kontra, zato što je Bodo Glimt bio domaćin, dakle Bodo Glimt i Crvena zvezda, kvalifikacije za Ligu šampiona, pa evo ukratko ćemo ispričati one neke detalje koje ste možda i vi sami videli, a oni koji nisu gledali mogu da saznaju nešto sa ovog podcasta. Šta se zapravo dešavalo i koji je celokupan utisak, to je da je Crvena zvezda igrala defanzivno. Samim tim je dozvolila ekipi Bodo Glimt da razvije svoju igru i to na njihovom terenu, a oni zaista igraju ofanzivno i imali su dominaciju tokom cele utakmice. Naravno imaju dominaciju i u svojoj norveškoj ligi, na prvom su mestu i, kao što rekao, daju dosta golova. Sa druge strane, Crvena zvezda ima sjajne napadače, što se da i videti iz naše Superlige Srbije, gde Zvezda zaista postiže puno golova, a sve to uz podršku neverovatno dobrog veznog reda, predvođenim Hvanom i Elšnikom. Zašto se onda Zvezda branila? Naprimer, Elšnik je jako dobar u defanzivi, ali njegova primarna ili ti prirodna pozicija jeste desetka. I možda bi više značio u napadu i kao kreator igre. Hvan je odigrao dobru utakmicu, pored njega, naravno više defanzivnije, i opet demonstrirao kako se radi sa loptom. Postoji još jedan jako bitan detalj. Retko kada je Crvena zvezda, ona koja je osvojila prvenstvo, imala isti tim koji je igrao kvalifikacije za Ligu šampiona ili išao direktno u Ligu šampiona. Dosta novih igrača, naravno ove sezone i ovog leta jako kvalitetnih igrača je došlo u Crvenu zvezdu, ali se pokazala ne baš velika uigranost. Za razliku od ekipe Bodo Glimt, čija je to apsolutna specijalnost. Oni su pokazali kako igra uigrana ekipa. Malo pre sam rekao da im je dozvoljeno da na miru kreiraju svoju igru. A i najviše zbog toga što je Zvezda krenula sa nekom malo ofanzivnom igrom tek u nekom trećem delu utakmice. Što ne samo da vam daje utisak, nego je zaista tako i bilo, da se najviše igralo na polovini upravo Crvene zvezde. Nije vršen pressing onakav kako se očekivalo od njihovi igrača, posebno njihove defanzivce. Ali opet, ako bi malo zakočili statistiku, verovali ili ne, Bodo Glimt ima 16 šuteva na gol Crvene zvezde. Od toga samo nekoliko u okvir gola. A Crvena zvezda, što je još neverovatnije zbog sve te defanzivne igre, ima čak 11 šuteva na gol Bodo Glimta. Ali zato, kada su pasovi u pitanju, Bodo Glimt je imao apsolutnu dominaciju sa duplo i više pasova u odnosu na Crvenu zvezdu. Što opet daje kompletan utisak da je Zvezda htela samo da ne primi gol, jer znamo ko ostavlja srce na Marakani, Crvena zvezda. I da verovatno očekujemo onu pravu sliku Crvene zvezde baš na malo pre spomenutoj Marakani. I uz podršku uvek sjajnih delija. Nekada smo znali da se obradujemo kada bi izvukli neke slovenačke, norveške, poljske ili švajcarske ekipe. Ali izgleda, pored već dugogodišnjih loših rezultata u Evropi, to stanje promenjeno. Ostaje utisak da su i naše ekipe počele da se plaše i tih ekipa. Nadamo se da će u revanšu ova Crvena zvezda biti prava Crvena zvezda i da će svoju pravu sliku pokazati baš u Ligi šampiona. A na kraju, uz umiranje, pa rezultat i nije tako loš. 2:1 za Bodo Glimt i opet ostaje utisak da Zvezda može na svojoj Marakani i u svoje delije. Eto, dragi prijatelji fudbala i drage fudbalske kolege, odgledali ste kraću analizu utakmice Bodo Glimt i Crvena zvezda. Da podsjetimo na like i subscribe, na poneki osmeh i da vam poželimo lep kraj leta. A Crvenoj zvezdi ubedljivu pobedu u revanšu. Hvala vam najlepše.